video za Džumbus. Danas Lijep pozdrav svima, ja sam Magic Leon i dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu ćete vidjeti kako to izgleda snimanje pranka. Ovdje sa mnom je Gloria. Bog Gloria. Bog. Bog ljudi! Evo ga, Gloria je ovdje. Ovdje je i Monika. Monika Bog. Uglavnom, ovo me dosta ljudi pitalo da žele vidjeti kako zapravo nastaje jedan prank, kako to izgleda iza kamera, pa ću vas zato ja povesti sa sobom behind the scenes pranka. Sad ćete vidjeti kako Leon to sve lijepo ima organizirano manje više i zato mu svaki prank uspija neko ja. Kod mene kod svakog pranka u Zagradi fail. Obavezno se pretplatite na naše kanale, na Glorin kanal, na moj kanal, na Monikin kanal. E sad, šta nam treba za ovaj prank? Monika nam treba. Monika koja će biti kamerman. Evo ga. Treba nam Gloria. Aha, da. Treba nam ja. I treba nam stativ. Gdje nam je stativ? Tu nam je stativ. Znači treba nam stalak na kojem će biti kamera. Ček, ok. I s obzirom da snimamo ovaj prank sa jednim paukom, treba nam jedan pauk. Ok, skoro veći od tebe pauk. sam ga izvukla. Ne znam. Monika će snimat, a nas dvoje ćemo, ja ću prilaziti ljudima i onako ometat ću ih malo. Tako da ću ih pitat za smjer, malo će to raditi Gloria, malo ću to raditi ja. Dok će ova druga osoba doći do šuljace od iza i zakvačit pauka za nekoga i onda ćemo početi paničariti, pauk, i onda će... Evo, Leon je sad turisti kao, Entschuldigung, do you know where the way to the beach is? To the beaches? Dok ja kao to pričam, i onda ga napijam još, let's go to the beach. Let's go to the beach. I kao da pjevaš još turistima. Doktor rekao iza njemu stavi pauka i onako bro, let's get out of here! Let's get out of here. Uglavnom da, pauk je tu, dosta creepy ovako izgleda, zavezat ću... Je, uživo je creepy isto, vjerujte mi. Užas, da, užas. Tako da, ajmo lagano, treba nam kamera, tamo je kamera u... Da. Idemo, ja nisam za ove vlogove već. I krenuli smo, Monika je naravno šofer, kao i inače. Imate mjesta tamo iza? Da, naravno, pored visine. Da, ovdje su moje kutije. Gori iza tebe, pauk! Pauk iza tebe! Ok. Idemo na parking sad, pa onda s parkinga idemo na lokaciju. Gdje ćemo snimat zapravo? Na plaži. Na plaži? Što je logičnije da samo može biti ovako velik pauk. Da, to je znači... totalno prirodna veličina. Da, to je u Poreču je to sasma normalno da tako pauci ovi, paukovi. That you do. Evo ga, idemo prema lokaciji, prema plaži, pauk je tu. Ja se stvarno nadam da će ovo upaliti, da će ljudi paničari, da će tipa početi bježati, skakati u more i takve stvari. Da bude najjače, na Moniki je bilo onak neudogo fakat pravi pauk. I onda kad je počela vrištati, znači doslovno tako trebamo odgledati. Da, znači, Monika, daj pokaži nam kako si ti to subojala pauka. Sad smo stali bili na kiosku, morali smo kupiti kartu Poreča, s obzirom da će nam ta karta biti, ajmo reći, distrakcija, da ljudi ne skuže dok im Gloria ili ja stavljamo pauka. Da, ajmo početi snimati. Lijep pozdrav svima, ja sam Magic Leon i dobrodošli u moj novi video za Džumbus. Danas snimamo kojiš uleti mi u najavu, znači sređi mi u najavu. Okej, nisam skužila, okej, ajmo. Lijep pozdrav svima, ja sam Magic Leon i dobrodošli u moj novi video za Džumbus. Danas snimamo... Vidite Maricu. Marica! YouTube kraljica. Da, i morate stisnuti ono malo zvonce. Morate tipkati subscribe kako bi bili obaviješteni svakom novom Džumbusom videu. A sve imamo napokon prank. Super. Da, uglavnom vidjeli ste kako se rade najave. A sad idemo na prank. Idemo postaviti kameru. Za sad nam ide genijalno, znači ono, reakcije su stvarno fantastične. Da, stvarno nisam očekivala da će ovakve reakcije biti. Da, nije isto. Bomba. Mijenjamo malo lokaciju, idemo na drugu lokaciju, pa
da, poželite nam sreću u komentarima, obavezno. I ako još niste, lajkajte ovaj video, pretplatite se na moj kanal, na Glorin kanal, na Monikin kanal i na Barbarin Instagram. Ovdje je sljedeća lokacija za snimanje, tu smo se postavili. Gloria, kak nam ide? Super nam ide, stvarno mislim neki su nešto kao digli nos pa ono za malo udarili Leona, ali sam ja rekao prestanite. Pa eto, nije bilo incidenta. Da. Gloria daj 5. Da, znači Gloria je više puta failala u davanju petica u ovom videu. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again. Ok, snimili smo sve, imamo super reakcije. Obavezno ako još niste, odite na Jumbus, pogledajte video. Ako još niste, odite na Jumbus, pogledajte video. Zašto si ti mu eho, na kijeka? Zašto si ti mu eho? Uglavnom da, odite na Jumbus, ako još niste i pogledajte video, to je prank kako on izgleda. Mislim da je stvarno odlično ispalo, Gloria. Odlično smo to odradili, evo ti jedna petica. Napokon je dobila peticu. Da, Monika je fantastična snimala. Da nije bilo Monike ne bi bilo ni Marice. Kada se Marica zove. Da, ljudi moji, tako otprilike... Ja se makni se od mene. Tako otprilike izgledaju snimanja prankova. Dobili ste valjda dojam. Nije baš jednostavno, morate non stop se micati s jedne lokacije na drugu, pa na treću, pa na četvrtu, da ne bude vama monotono za gledat. I naravno, ako vam se svidio ovaj video i ako vam se svidio video na Jumbus, obavezno bacite like, pretplatite se na moj i na Glorin kanal naravno, a možete i na Monikin kanal. I da, obavezno lajkajte ovaj video, idemo barem do 10.000 lajkova doći. I da, to bi bilo to od ovog videa. Bok!